দীপেন বড়ো আপনি আবসুর প্রেসিডেন্ট হয় ইমান মিছা কথা কৈ লাভ নাই এই এছেম্বলি যেটো হলত সোমাই পেলাই যেটো এক্টিভিটি কৰিছে ইহঁতে কোন হয় আবসুৰ ল'ৰা হয় না নহয় এইটো আমি নাজানি নাকি আবসুৰ ল'ৰা আমি জানো আমি জাগাৰে মানুহ কোন আবসুৰ ল'ৰা হয় কোন ইউপিপিএল কৰ্মী হয় আমি চিনি নাপায় নাকি ইয়াৰ ওপৰত गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोनखौ कनसिपिन बर' हरफिनबाय लोगोफोर दिनै बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा सावरायलायनोसै आरो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय अब्लासो बुजिगोन आरो लोगोफोर जोंहा मैया ससियेल मिडियायाव बा बड'लेण्ड बुब्लियाव जिबायदि निउसनि लाइभआव ओरैबायदि माने बाथ्रा जोंना हाग्रामा महिला सारा मा बाथ्रा बुंना होलायखो माने बिराद लासिं बाथ्रा दे माने बे खोन्था फंसेखौ माने ओरैबो जावलायबाय थायो आरो माने ये लिडार हिसाबै एसे बुजिनो नाजानांगौब्रा बेफोरबायदि जायाना समाजनि थाखाय हारिनि थाखाय बेसे मोजां खामानि मावनो बा बिथा जिखुनु माने होबथानायखौ जोङो जुजिगासिनो दङ बेखैजाबो माने इमान लिडारनि खुगायाव बेफोरबायदि बाथ्रा खोथाया ओंखारबाय थायो नालाय नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायना लाग्रोबा मिथिगोन ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांग्रोदो খুব সহায় পাব বুলি মই কামনা কৰিছোঁ কথা হয়তো আৰু আচল কথাটো হ'ল আমাৰ BTC অঞ্চলত যিখিনি পৰিৱেশ আবসু আৰু ইউপিপিএলে কৰি আছে সেইটো ভাল লক্ষণ নহয় মুঠতে আবসু বা ইউপিপিএলে যেটো 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ নামত প্ৰটেষ্ট কৰি বা আন্দোলন কৰি যেটো ভায়োলেন্ট কাম কৰিব ওলাইছে বা ঠায়ে কৰিবৰ কাৰণে যেটো ব্লুপ্ৰিন্ট সেইটো আমি গম পাওঁ মুঠতে ভাল নহয় ইহঁতৰ কিবাটো হ'ল এই BTCটো আকৌ কেনেকৈ দখল কৰিব পাৰিম হাগ্ৰামা মহিলাই শাসন কৰি আছে এই শাসন কালত যেনে তেনে BTCটো লুটপাট কৰিব লাগে গণ্ডগোল কৰিব লাগে মানে BTCটো মানে অস্থায়ী মানে সদায় গণ্ডগোল মানে ইয়াত আৰু শান্তি নাই এনেকুৱা পৰিৱেশ বনাবৰ কাৰণে ইউপিপিএল আৰু আবসুৱে ইয়াত কমপ্লিট ৰচনা কৰি আছে আৰু কৰিব দীপেন বড়োৱে কৈছে কৰা নাই বুলি দীপেন বড়োৰ কথা বাদ দিয়ক মই কৈছোঁ দীপেন বড়ো আপুনি আবসুৰ প্ৰেসিডেন্ট হয় ইমান মিছা কথা কৈ লাভ নাই এই এছেম্বলি যেটো হলত সোমাই পেলাই যেটো এক্টিভিটি কৰিছে ইহঁতে কোন হয় আবসুৰ ল'ৰা হয় না নহয় এইটো আমি নাজানি নাকি আবসুৰ ল'ৰা আমি জানো আমি জাগাৰে মানুহ কোন আবসুৰ ল'ৰা হয় কোন ইউপিপিএল কৰ্মী হয় আমি চিনি নাপায় নাকি ইয়াৰ ওপৰত কোন দোষী হয় কোন বাচি যায় সেইবিলাকৰ ওপৰত আমাৰ তদন্ত কৰি আছে কৰিব ওলাব মুঠতে দীপেন বড়ো কোৱাৰ কথা টোটেলি মানে মিছা কথা কৈ আজি 5 বছৰ ইহঁতে BTCখন চলাইছে আকৌ চলাবৰ কাৰণে ইহঁতে খুব আশা কৰিছিল কিন্তু ৰাইজে সেইটো বদলাও আনিছে ৰাইজে সেইটো দীপেন বড়ো বা কোনোবা প্ৰমোদ বড়োৰ যিটো চৰকাৰ চলাই আছিলে 5 বছৰ সেইটো মানি ল'ব পৰা নাই এতিয়া নতুন চৰকাৰ আনিছে BPF চৰকাৰ সেইটোকে আবসু বা ইউপিপিএলে সহ্য কৰিব পৰা নাই কথা এটাই কথা ইউপিপিএল বা আবসুৰ কথাটো হ'ল এই হাগ্ৰামা মহিলাক শেষ কৰিব লাগে আৰু মোক বিচাৰি থাকিবলৈ মোক বিচাৰিছে কি কাৰণে আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে না মাৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছে এইটোতো স্পষ্ট কৰিব লাগিব কথা এইবিলাক মুঠতে ভাল নহয় আবসু আৰু ইউপিপিএলৰ মতলবটো ভাল নহয় একদম খুব বেয়া মুঠতে আজি হয়তো তামোলপুৰ কৰিব পাৰে এসপ্তাহ পিছত হয়তো ওদালগুৰি হয়তো ক'ৰবা স্পটত নাই আপুনি নাই আমি জানো আপোনাক দেখা নাই কিন্তু আবসু ল'ৰাবিলাক আছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ওলাইছে আবসু অফিচৰ পৰা ওলাইছে যিসকল ধৰ্ণা দিছে সিহঁতে আবসু অফিচৰ পৰা ওলাইছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা ওলাইছে এইটো আবসু জড়িত নাই বুলি ক'লে কেনেকৈ হ'ব নাই এইটোতো আমাৰ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো মেৰিট বেচিছত মানে সেইটো চিলেকশ্যন কৰি আছে মুঠতে অতি সোনকালে হ'ব ভাল মুঠতে খবৰটো ভাল নাই এইটোতো ইলিগেল প্ৰমোদ বড়ো দিয়াটো নিযুক্তি দিয়াটো ইলিগেল যোনে মেৰিট বেচিছত পাব লাগে ইহঁতে পাব ওলাব মুঠতে খুব প্ৰায় ফাইনালে হৈছে প্ৰায় ফাইনাল অতি সোনকালে হ'ব এইটো
বিজেপি ফালৰ পৰা দুজন পাব এইটোতো আগতীয়া আলোচনা হৈছে এতিয়া কেতিয়া দিব গড়েশ্বৰ হয়তো ক'ত বা চালবাৰী হয়তো ক'ত বা মচলপুৰ মুঠতে এইটো ৰুটিন আছে ইহঁতৰ মুঠতে একদম BTCত গণ্ডগোল কৰি পেলাই চেতলা বেলা কৰাৰ মানে ব্লু প্ৰিণ্টটো ইহঁতে কৰিছে অলৰেডি যিমানেই নকয় কিয় ডিফেন্স बर' আপুনি হয় लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानो हागौ सोर सोरबा माने बड'लेण्ड बुब्लिनि थ्रुयै भिडिअखौ नुखांखाबाय जानो हागौ आं बेखौनो बुंगोन कि सासे लिडार जानानै बैफोरबायदि खोन्थाफोरा माने बारे बारे ओंखारबाय थानाङा ससियेल मिडियायाव जों बेफोरखौ माने रिमुभ खालामनांगासिनो दङ आरो बे माने गोदानै माने बेरखांहोबाय थायो आरो बै नोंनि सिगाङाव स्पिकार लानानै गंबेसे माइक दं बेखौ नों भाबिग्रोनांगौ बै स्पिकाराव गंबेसे माइक दं बै स्पिकाराव गंबेसे रेकर्ड जादों बेखौ नों भाबिग्रोनांगौलै हाग्रामा सार बे मोनसेयाव मोनसे निउसाव मोनगोन बे मोनसेयाव मोनसे निउसाव मोनगोन फंसे बाथ्रा बिस गोनां बाथ्रा बुंना होयोब्लानो नोंसोर बायदि लिडारा बुंना होब्लानो जोंनि थाखाय हारिनि थाखाय बा सोरबा इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टफोरनि थाखाय माने बिराद खहा जायो बा जोंनि थाखाय बर' हारिना खहा जायो दिनैसिम जोङो 6टा जनबस्तिनो ST होनायखौ होबथानो राजा लामा होगासिनो दं जोंहा इउनिभार्सिटि स्टुडेन्टफोरा लोगोसे गासैबो सोर हाया जों गासैबो ओंखारनो होनानै खौसे जानो दागासिनो दं बिनि गेजेरावबो दाखालिबो माने सेक्रेटारि अफिसनि जिखुनु आसाम एसेम्बलि इयाव माने एसे माने लट' फट' जानायखौ नुनायावबो बैयावबो माने एबसुनि आखाइसो दं होननानै बुंनायखौ हाग्रामा सारनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना खोनाखाबायना UBPLनि लोगोसे दिपेन बर' सार आखाइ दं होननानै बुंदो बेफोर खोन्थाखौ मानो इदि खालामगासिनो दङ बेयो जेबो माने इयाव सोरबा पलिटिकेलनि सोरबा राजनितिकनि सोरबा इउनिभार्सिटिनि इयाव स्टुडेन्ट गोजासो रावबो इयाव आखाइ गैया होननानैनो बुंबाय दंखायो बे खोथाखौ माने ससियेल मिडियायाव बुंना होबोलायखोब्रा एसेबां जाम्बाथाय नामाब्रा नोङो धैत नोंनि लाइफखौ नायदो ना जोंनि लाइफखौ नायदो आंखौ सोंगोन दा नोंनाव थाखा फैसा दं दिनै नोङो मन्त्रि MLA गेलेदो नोंहा गथ' गथायखौ सानैखौ नों नायलांनो हागोन जोंनि इयुनखौ मानो सानाखै इमान जाम्बा लिडार मानसि थायो नामाब्रा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंना होनाब्रा ससियेल मिडियायाव बिराद लासिं सिं जायोना दिनैसिम जोंहा 6टा जनबस्तिखौ जोंहा होमारनांगौब्रा आरो NOC खौ माने नांगौब्ला आरो लिरना होबावगोन होननासो माने हाग्रामा सारा बुंदो दै आरो माने NOC हरनाय जोबा माने हरबाय थागोन आरो इखि मा जादों इखि मिथियाखै नामा बेसे मेलेमजिबि बिथांमोननि भिडिअ फैदों मेलेमजिबि बिथांमोननि बेसे मोजां कुइसन सोंनाय मोजां बाथ्रा बेसे गियान होनायनि भिडिअ बिराद दङ गुबुन हारियाबो बिराद बाथ्रा खोथा बुंदों बेफोर भिडिअखौ माने नुवा नामा नोंसोरो बेफोर भिडिअखौ नायना लाजिदों लाजियाखै जों बर' रायजो लाजिगासिनो दं दा बेफोरबायदि नङालै लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबनोसै लोगोफोर आंनि बुंनायफोरा सोरबा सायाव सरजा मिडियाफ्रा निश्चय बर' हारिनि फिसा आंखौ गोरोन्थि थाखाय निमाहा होगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय लोगोफोर बर' हारि जेबो जाथों